Kuba rero igihugu nk'Amerika gishobora kurenga kuri aya masezerano, i icyo Amerika iregwa nicyo u Rwanda ruregwa. Ariko ubu ngubu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zerekanye ko ikintu icyo ari cyo cyose wakora kibi kuri Amerika, ugomba kukiryozwa hatitawe ku wo uriwe, hatitawe ku byo uri byo, ku byo ukora, igihe icyo ari cyo cyose ubangamiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ugomba kubiryozwa. Sinitaye ku byo ba Kamala Harris bari kuvuga, ibyo abanyaburayi bose bari kuvuga, nabonye mu Bufaransa bayagaye. Mwavuga ibyo mushaka, ariko igihugu cy'Amerika ni igihugu cy'igihangange. Byongeye gushimangirwa, ntihazagire n'umuntu wongera gushidikanya ku bubasha bwa Amerika. N'u Rwanda baduhaye uburenganzira kuko nta muntu n'umwe. Nabonye abantu benshi bakomeje kugaruka kuri iyi nkuru ya Venezuela. Abantu benshi ntabwo bari kubyumva, ariko dusubiye mu mateka tukareba amakuru, ni ibintu byabaye, ni ibintu n'ubusanzwe byabaye. Turabizi ko Gaddafi afatwa akavanwa ku butegetsi, ni gutya byagenze. Turabizi ko Ubufaransa n'ibihugu byose byari byishyize hamwe byaje bigakuraho Gaddafi. Uburyo Trump yafashe Nicolas Maduro ntaho bitaniye neza nuko bafashe Osama bin Laden. Icyo ari kuregwa ni uko yarenze ku masezerano mpuzamahanga, ariko ibi si ubwa mbere, kuko igihe Trump yashozaga intambara ku Bushinwa, tuzi neza ko yari arimo arenga ku masezerano mpuzamahanga, kuko amasezerano mpuzamahanga avuga ko ibihugu bigomba koroherezanya gukora ubucuruzi. Niba icyo ushaka kiri aho uri, ndaguha amafaranga ukimpe. Ni free. Isi igomba kuba free, igomba kuba umugabane umwe. Ni nabyo abantu benshi bagiye baharanira ko isi ihinduka umudugudu. Kuba rero igihugu nk'Amerika gishobora kurenga kuri aya masezerano, icyo Amerika iregwa nicyo u Rwanda ruregwa. Abantu bakomeje kuvuga bati u Rwanda rwagiye muri Kongo, u Rwanda rwagiye muri Kongo, ariko ngira ngo Trump yemeje ko ibi bintu by'impapuro, ibi bintu by'amasezerano mpuzamahanga ntacyo bikimaze. Akaruta kandi karakamira. Nge rwose nk'umunyamerika, ubu hariho abantu bavuga bati umunyamerika uvuga ikinyarwanda namaze. Nk'umunyamerika, igihugu cyacu cy'Amerika cyongerewe agaciro, cyahawe izindi mbaraga. Sinitaye ku byo ba Kamala Harris bari kuvuga, ibyo abanyaburayi bose bari kuvuga, nabonye mu Bufaransa bayagaye. Mwavuga ibyo mushaka, ariko igihugu cy'Amerika ni igihugu cy'igihangange. Byongeye gushimangirwa, ntihazagire n'umuntu wongera gushidikanya ku bubasha bwa Amerika. Ahubwo ngira ngo n'u Rwanda baduhaye uburenganzira kuko nta muntu n'umwe ugomba kuvogera ikiremwa muntu turebera. Ntibikwiye, nta munyamurenge n'umwe tuzemera ko yicwa. Never, ntibishoboka. Baduha uburenganzira. Niba Trump avuga ati nta muntu ugomba kuba umunyagitugu akica abaturage be turebera, natwe ntituzemera umuturanyi ushaka kuza kutwica cyangwa kutuvogera. Ntibishoboka.
ntibishoboka. UN yagiye ikora amaraporo u Rwanda ruri muri Congo ibihumbi sinzi 4 cyangwa 6, ibyo bavuze ibyo ari byo byose, ariko mwabonye ko u Rwanda na Congo byarasinyanye, nta hantu na hamwe bigeze bavuga ngo u Rwanda muri Congo. Oya, igihugu kirinda ubusugire bwacyo, ariko habeho kuvanaho ingabo, kuvanaho ubwirinzi na FDLR bakoze jenoside mu Rwanda nabo bakavanwaho. So ibyo u Rwanda ruregwa ni nabyo Trump aregwa, nibyo Amerika iregwa. Bakoze charter, UN charter, ingingo yayo UN charter article yayo ya 2 mu ngingo ya 4 havuga kuri ubusugire bw'igihugu. Igihugu kirigenga, nta kindi gihugu kigomba kuvogera ikindi, keretse iyo biri muri self defense. UN Security Council ivuga ko nta gihugu kigomba kuvogera ikindi keretse iyo ari mu kwirwanaho. Iki rero akaba ariyo ngingo abantu benshi abanyamategeko mpuzamahanga bashingiyeho bavuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarengereye zijya muri Venezuela. Hari n'abandi bavuga ko hari ibyo muri constitution ya Amerika Trump yarengereye, kuko kugira ngo umuntu atera ikindi gihugu agomba kuba yabyemerewe na Congress. Kugira ngo perezida atangiza intambara agomba kuba yabyemerewe na Congress. Nta byabaye. Iki nacyo kiri mu bintu byakuruye impaka ndende muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nubwo ari chief in commander ashobora gutangiza intambara, ariko ntiyabikora atabyemerewe na Congress. Gusa nanone umuntu akibaza, ariko ubundi umuntu akoze ikosa kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zemerewe kumuhana cyangwa ntizibyemerewe? Ubundi ububasha bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bugarukira hehe? Ubundi se umuntu nka perezida we afite uburenganzira, afite ububasha bwe bugarukira hehe? Ariko ubu ngubu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zerekanye ko ikintu icyo ari cyo cyose wakora kibi kuri Amerika ugomba kukiryozwa, hatitawe ku uriwe, hatitawe ku byo uri byo, ku byo ukora. Igihe icyo ari cyo cyose ubangamiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ugomba kubiryozwa. Ngira ngo icyo nicyo cy'ingenzi cyagaragajwe ubu Nicolas Maduro akaba ari muri New York. Mbonye banamufungiye no muri gereza ikomeye cyane, niho R. Kelly yafungiwe. Harimo n'abandi bantu b'ibyamamare, yewe hari n'undi mu perezida wigeze kuhafungirwa, perezida wo muri katurebe hano, perezida wo muri Honduras yigeze kuhafungirwa. So ni ugutegereza tukareba ikizakurikiraho, ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zerekanye ko ari igihugu cy'igihangange gifite ubushobozi kandi kitavogerwa. Ubu rero abaperezida babiri bahari ku isi, Trump na Kagame, nibo baperezida bakomeye ubu ngubu. Ahubwo Amerika sinzi ko izongera noneho kugira ikivuga
mu gihe bashinjaga Uburusiya ko bwateye Ukraine. Uburusiya bubonye impamvu noneho yo kwerekana, ngira ngo nabwo bwagize icyo butangaza buvuga ko Maduro akwiye kurekurwa. Ubushinwa burimo bushaka gutera muri Taiwan. Bimaze igihe, ni ikibazo kimaze igihe. Ubushinwa nabo ubu bwabonye icyo buzitwaza niburamuka bushatse gutera Taiwan. Cyo kimwe n'ibi bihugu byose za Israeli, byose ibi bihugu byose bishaka kujya mu bindi, urumva ko habonetse impamvu. Hari ibyo nabonye abantu bavuga bati ibibazo 70% y'ibibazo biri ku isi muri politike ni ibibazo by'ibihugu by'ibituranyi bifitanye ibibazo byinshi biri no mu ntambara hagati yabyo. Ubu rero na Amerika yinjiye muri ibyo bihugu kuko ubifitanye ikibazo na Venezuela. Ikindi kibazo kizakomeza kubaho gikomeye cyane ni abaturage noneho bo muri Venezuela, kuko igihugu nta muyobozi, muzi ko bihita bikurikira. Ubundi ibihugu nk'ibi akenshi hahita haba chaos, hahita habura umuyobozi, kuko uyu muyobozi aba yaranetralije, aba yaravanyeho imbaraga nyinshi, yarazishyizeho, izindi nzego zose zikaba zoroshye. Iyo rero bamukuyeho, igihugu nk'iki gihita kibura imbaraga, kigahinduka igihugu kitagisobanutse, kigahinduka igihugu kitakiri igihugu koko, kubera ko umuyobozi wari ukomeye ari nawe wari warigwijeho ubuyobozi aba avanyweho. So reka rero dukurikire turebe aho bizashya bishyira. Nzabategura ibiganiro byinshi ndimo nganira n'abantu b'inzobere, ariko sofa niba ikiganiro twakoranye n'umunyamakuru w'umunyarwanda ukorera itangazamakuru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika utakibonye, ndaza kugisigaho kize kuba kimwe mu biganiro ushobora kureba. Ikiganiro cyiza cyane. Nshimira Paul Hakizimana waduhaye iki kiganiro adusobanurira byimbitse ku nkuru yagiye atara, zirimo iza Trump agihanganye na Maduro. So ndabashishikariza kuba mwazireba niba mutarazireba, kandi ndabashimira kuba mukomeje kubana natwe. Ciao, bye.